Loron dia ba malu karena in kanal YouTube televisão Timor Post hamu tu pelo hau no vai magno hau ne belun senhorinha Pereira nebe mak agora daun ihona kas nafar ho dia to informo vita bocira kata ohin sarani sira Hosi Covalima nebe mak toda daun ona mai Dili atau prepara ba misa nebe mak se realiza iha loron sanulu fura setembro tinane tamani ita bocira tatene klian itu informação claro mai te ba acompanhar mutu. Ya ita bot sir nya oin kareta lubukida ho ema lubukida ne Peregrinu sir ne bema ka maio município Covalima. Ita ne Peregrinu sir ne bema ka registro ne quase 5.000 e tal. Mas be oin ita mobiliza fora de tentativa dia 9 abang ita oin mobiliza ona besi 4.000 e tal. O careta 195 carros, ne composto husi careta sir kita usa caminhonetas, biscota ho careta que com sir ka roda hat. Nebe oin ita to mai hane laya aksidente, laya insidente. Nebe ita to mai hane ita seinu tuantan iha puluna ida husi tilomarnya makia krai kela mai besira mai ona ami toba ona. Portanto laya resista incidente nemos accidente. Ita ne fatine governo central oferece ba ita iha tibar. Iha fatin veteranos nia nebe preparado hotona nebe oine ita hein malu para ita saine dalaida ita se ba fatin nebe maka prepara ba ita. Sing hanasa hausa jovem ainda hausa into agora tebes tamba ida ne hanasa ita belde kata kene last tempo nebe maka bye e last tempo kata tempo nebe maka ampa mahilit kalai nebe hanasa jovem ne kata chopot ner ba sang men tebes ba ami jovem se lili ba ita jovem hotu kata ito toto bele mai hodi acompanha assiste misa muito ko itanya ampapa atune ampapa hamena liak forma ita pade habera domin rabe ba itanya mundo toma lili ba ita na Timor Leste. Sim, ita hakara kita nasaune tengki motor sak matek pas na doming lalika odi maru lalika hanuing at maru tang mai ita hoto tau hanuing de pada desenvolve nasaune ne ba oin tamba ita maka futuro ba nasaune ne ita tengki banate tuir saida maka ampapa se hamen hela ba ita hoto sim hanaran completo Abel Cardoso husi município Covalima e hanesang médico responsável foi primeiro socorro husi município Covalima acompanha Peregrinu sama capital dele Dia maluk sirira ne mak ikus no rohamba sersaw ne behalau si hau ne belun senhorinha Pereira ia kas nafar dile hikas be televisão Timor Post bibora Dili. Obrigado.